kawan-kawan, kali ini Anissa nak ngajak kawan-kawan bareng kawan-kawan Anissa juga belajar sama-sama sama Anissa di Kampung Kreatif ini, kawan-kawan. Di sini kita di Kampung Kreatif sudah menang proklim tingkat utama. Aku Hati PKK juara 1, Kampung Kreatif juara 2. Nah, inilah tempat RP Tetra, ruang publik terpadu ramah anak di Kampung Kreatif. Oh, banyak budak-budak bermain ya di sini. Iya, tempat bermain, tempat baca. Kita ada tempat ruang baca juga sini. Oh, di